سر پێشڤەچوونە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê û bajarên dinyê Îranê mêvendariya Mamoste Elî Munezemî çavdêrê siyasî kiriye. Mamoste Elî dem baş beriya hemû tiştekî. Dixwazim wê çendê tê zelal bike yanî kuştina keça Kurd jîna Emînî terorkirina wê û şehîdbûna wê yanî dema ku tevaya gelê Îranê piştevanî jê re nîşan da. Tê xuyakirin ku asta stema rejêma Melalî lê gelên Îranê dikir gihişt bû çi astê heta ku کشتنا کچا کرد ببی سدم کو خلق برجه سرجعدی. دم باش سلاو لته و تماشاوانی وره. گلک سپاس. هر وقت اون دزانن هل سردما کو کمار اسلامی ها چه سر کر حتی نها او شرکی سیستماتیک لدیجی همو آزادیان ل ایران دبه پیش. او دیجی آزادی تا که کسی آزادی سیاسی و همو جرائن جیانه که لگل اراده کاربردستن رژیم دشبری آوی هیا. دبر به هنده از بچم که اول ایران دم شرکی و شرطی لدیجی خلقی دمشینن شر و شرطی به وقتی که گاوا پسکرک لدنابر حکومت و خلقی دته پیش اونال نوچگیهان به عالی لور رومالا او بویرن که تقاوم بکه لبر به هنده او جنایت که تخواستن در حق خلقی بگشتی و در حق کرده بتایبتی دمشینن در حق کرده بتایبتی لبر به هنده که کرده هر دست پیکا حتی نسرکار رژیم ملان لإیران ده دجبریا و رژیمی کرن او رژیم لایق دستالات لإیران ده و بخواست سردسی اون لسر خلقی کرده قبول نکرن نپذیراندن. باشە کاک عەلی نەها و خۆنیشاندان لە باژارن ڕۆژهەڵاتی کوردستان و باژارن دنیە ئەیرانێ بەردەوامن یعنی ئێران نەهاژی ڕژێمە مەلالی فەرق و جوداهیە دەستامی دەتکرد سەرکوتکردنێ دەتکێ بهتر لە کوردان دکێ بەڵێ لەبەرمەندە و کورد هەرتەم ئەم نرخێک و کورد بۆ ناسناماخوا بۆ ئازادیاخوا لەبەر چاودەگرن لەگەل نرخێن و نتوا سردست لإیران ده هیا و رژیم جی ایرو روزه نوینراجا و تشتید که فرق جراتی ها اوان هر تم لکردستان ده زیادتر تندوتیجی کنه تندوتیجی سیستماتیک کنه در حق تاکو گروپ سیاسی و همون نتوا کرد بکشتی. بله باشه کاک علی نها سرهلدانان بیشن راپرین لکیجا باژارên Îranê bigiştî berdewam in eger deveran û gelên ku tê de bejdar gelên Îranî kîne gawa ku raperîna dest peke li Îranê de li Rojhilatê Kurdistanê de Kurdistana ku li bin zilm û zext û goşa rejîma Îranê de li bajarê Seqizê dest peke zûka bû baisê wê hêndê ku خلق ایران بگشتی لحمو دوران و نتوان بندست ایران بخواسما پشگیریا سرهلدان گله کرد که لبر وند کو استا تپسر کردن و اضافه کردن آزادی گیش بو کو اسا کی وسا کو بو صدمه وند کو خلق همو خالوه شورشه ده به پشکدار بزانه و پشگیریا و شورشه بکن ایرو روزه لباجارین وقت سنندج یان بجم سنه کرماشان جوانرو پیرانشار ساقز بوکان شنو سردش کرماشان سلاسا باواجانی و گلک باجار دنیای کردستان حتی دیگه ایلامه جی خوپشاندان و شورش هیه لباجار ایران هج وقت باجار تهران اصفهان شیراز رشت وقالت باجردن باجرن وك الاحواز كو عربن و همو باجرن بلوچستان كو نتوا بلوچ لوردجين خو پیشاندان و دجبری که خورد لهمبر هیزن سرکوتکری کمار اسلامی ده لهوله ده باش مامۆستا عەلی لێ درێمە بێن داخوازە و کەسن و ڕاپەرین کردیان نەها داخوازەوە دەستپێکا شۆڕەشێدا شکلێک بوون گۆڕانگەک بوون نەها داخواز بەرەفچە هاتنە گوهارتن داخوازە چتکن ئەو کەسن و ڕژانە سەرجادێ و دەست ڕاپەرینێکردن
او کو گردای به نتوا کرد روشالات کردستان شهر دنوبه آزادی و دجبرین آزادی ده آزادی به وقتی کو گله کرد روشالات کردستان اول یکی دخواستن کو مافی چرنوس نتوی به دست خواه بگیرن و در پروری جواکی هبه و آزادی تاککسی و آزادی سیاسی لورده هبن یعنی شهر مل عالیه که شهر نتویه ولی عالیه دنجی شهر آزادی و آزادی سیاسیه باشا مامۆستا علی لێ درێستخوازم ڕژێمە ئێرانێ بچرەنگی ڕوبڕووی خەنیشاندەران دەبێ کەسێک و ڕاپەرینکردنیانی چه هێزەکە چه جۆرە چەک بکاردێ حتاوەکەنها ژمارە قوربانیان گەشتێ چەند کەسی ئەگەر زانیاریت بێ دەربارە دەجەمتە هەبن کۆمۆرە ئیسلامی ئەگەر چێ بە کاربەدەستێن وێن و بە فێری دەراوە بوونە و ڕژیما بە ڕژیما دەراوینە هاتیە ناساندن بەس ئەو دەراو گەیشتە ئاستە سیاسەتە حکومی باس وێندتکن و گولای پلاستیکی بکارتینن اما او تشتن نراسته اگه گولای پلاستیکی بکارتینن لو همو کسین کو هاتنی کشتن جان خال دستانی او پیچه هاتنه کشتن به گولی پلاستیکی نه هاتنه کشتن او نه همو جلچه کی سوک و کلاشینکوف و گولین حسن یعنی بکارتینن بدیجی خوابشاندران گلگ لوان کو بریندار جدبن لبر بینده کو نکنه بن زخت و دورچونا کاربدست ایران نبرن سردن نخوشخانه بکن و حل مال در تداوی بردگیرن و او یکیش آسانگی که مازن لسر که برینداران دبا باعث بینده که هجمار و قربانیا زیادتر و هر سری یعنی گەلک سپاس ji bo çavdêrê siyasî Elî Munezemî ku te min re bûyî. Gelek spas.